U posljednjoj utakmici 9. kola Forske nogometne lige sastale su se momčadi nogometnih klubova Levande i Jelse. Pa bila je teška utakmica, ovo je pravi otočni derbi bio jer su se sastale prva i druga ekipa u prvenstvu. Sastale su se dvije ekipe koje su primile najmanje golova, s tim da je Levanda malo bolja u gol razlici jer smo dali, dobri smo napadački što se i vidi. Baš zbog toga što nema nekih događanja preko zime i svi volimo taj nogomet, na neki način se tu družimo. Baš je ono pravi gušt kako unutar same ekipe, tako i sa drugim ekipama, nađemo se, zabavljamo se, uživamo, jedna zanimacija. Sama liga po sebi je jedan raritet pravi, tako da baš je ono gušt. Iz publike su se mogli čuti komentari da je blagdanska trpeza pomalo otežala noge igračima na terenu. Otrupila nas je malo iz piza, isto što se vidi. Vjerojatno teško se jede, puno se vjerojatno malo više i pije, igra se i mali nogomet tu u Hvaru, tako da to sve skupa sigurno utjecalo da su teške noge i nama i njima. No ipak, sunčano poslijepodne u Križnoj luci izmamilo je brojnu publiku koja je uživala u nogometu. Pred sam kraj prvog poluvremena gosti su uspjeli zatresti mrežu domaćina. Ne, Jesa je stvarno obrambeno jaka i zabili su taj gol iz, mislim, jedinog napada u prvom dijelu. Jedini udarac prema branci njihovi završio u mreži, znači 1-0 su poveli. U drugom dijelu utakmice nogometaši Levande nastojali su zabiti bar jedan gol i izjednačiti rezultat, dok je obrana Jelse čvrsto stisnula svoje redove. Neizvjesnost je trajala sve do samog kraja utakmice, a onda je kapetan Levande pronašao rupu u jelšanskoj obrani i postigao zgoditak. Zelena je naša moja, bit ćemo prvaci svoja, neka nek se zna. I mislim da je zaslužen rezultat. Na kraju, s obzirom da smo vodili, oni izjednačili, pa čak smo malo i nezadovoljni, ali opet da je neko prije utakmice rekao da će biti neriješeno, mi bi bili s tim zadovoljni. Prava derbi utakmica. Zelena je naša bolja, bit ćemo prvaci škoja, neka nek se zna. Publika je kao i uvijek odradila svoj dio posla i bodrila nas je. I ja im se ovim putem zahvaljujem. Uvijek vjerni navijači naši koji su na utakmice u Jelsi, oni nas prate i na gostujućim terenima, tako da zaista svaka im čast. I to su bili jubilej 10 godina. Ove godine bi bilo odlično, mislim, bilo bi dobro osvojiti prvenstvo, jer Levanda do godine slavi 40 godina postojanja kluba, pa bi to bila opet jedna krasna fešta da u naše vitrine donesemo jedan veliki pehar. Što se tiče Jelse, svakako idemo obraniti prošlogodišnju titulu, odnosno nadamo se da ćemo obraniti. Tu smo u igre, mislim da osim Levande i Jelse još je tu Južnjaki, da će netko te tri ekipe vjerovatno biti na kraju prvaki.